بله تماشاوان برز لسر آلیکارین کو جالی دزگاه خیرخوازیا برزانی بو ترکیه و سوریه هاتن شاندن بری خوب ده میوانی خو رواج حاجی برپرسی تیما آلیکاری دزگاه خیرخوازیا برزانی بو ترکیه نها میوانی می بخیر هاتن تکم برز رواج سپاس لسر آمدبونا تا دزگاه خیرخوازیا برزانی شخو آلیکاریا زیاندیتن ترکیه عرض هجا كل تركيا تشيبو كر يكم آلي بو حكومة هرم كردستان يكم ولات بوكو بهوارا خلق تركيا بتشون درباري عفرينو جندير سهنوكو دزگاه خيرخوازية برزاني وچه آمده كاري كريا سپاس بو هوا ما آمده کارین بخواش کرینه بیل آلیه پیوندار حکومت ترکیه کو ام همین زانین که تبیب در بازمونا سنولی هیال بین ترکیه و سوریه دا بو عفرینه امل پیوندی داینه و هر وها کاروانی هاری کارین منها زاخو آمده کاری که در باز بن سیزده کامیون هاری کاری آب و درمان و خوارنو که تبین سرطایینه حاضریه تیمه که باش هیا نها لباکور کردستانه تیم آماده و سروکی دزگاه خیرخوازی بارزانی آماده دبیدن و همین کاروبار لوجستیکی تمام بونه و هم بشه داخل عفرینه ببین يعني وكنجي اف اليكاري بو جندرسي وعفرينه بتايبتي ورنشاندن بريز رواج تدبيجن ها هم بالتاكيد امدكاري هاتنا كرن اليكاري هاتنا كون بالتاكيد اول براندنا سنور دو دولتايا بتايبتي تركيا وسوريا لازم هم رضامندی ور بگرین و هندک رکار تایبت هنه بکار منظمات رخراوان را لازمه شوازی دابش کردنه شوازی گهان هاروکاریات شوازی که نیو دولتی بیتن نک برانگه کی دام بیشین نی سیستم کردی نی تنظیم کردی لازمه ام بخو بچین داخلی ور بین هاروکاریا بلاو بکن بجا سروانا دانستاندن هیئت گل آیلین پیوندار باش يعني تو اصلا جين دين تننا لسر درباسفونا اليكاريان بو جنديرس وعفرين بتني رين ما هنا دفي ورنا صندن اجراءات ورنا صندن و داكو اف اليكاري ورنا شاندن يعني درباسي جنديرس وعفرين ببن بله بله بالتاكيد في تبيع رينماي شوازه اداريه بين دو سنور دولت ام تمام بكين وبشرى ام داخلي عفرينه وجندرس بدي باش اف اليكاري كو ودرباسي عفرينو جندرس ببن برز رواج چنا اگر تجمر بحثا فان اليكاريان بكن جوري اليكاريا بالتاكيد كاودان حسين خوش دا کو براستی مخابنی و واردو خیلی گلکی خرابه بتویت سرطایی کو فکرن و خوارنو و درمان برینداری هر وسایل درمان کردن خلقی کوی خطر بوی ین و نساخن به تایبتی زاروکان افدنا کاروان هاوکاری جی دیگری و بسرعه ام دی بردوام بین یعنی نتنی اواری کاری و یک جاربه و ام بگینو دو ماهی بیتن کاری میه بردوام دزگاه خیرخوازی بارزانی بسرعه هاری کاری بردوام بود باش برز رواج يعني شخوا تبحثا رين مايان كرتاغوت دزگاه خيرخوازية برزاني آمادية جبوي كو اليكاريان درباسي جنديرس عفريني بكن لي بتني هن رين ما هنا اجراءات هنا دبي ورنا صندن بداي ورن حتى كو درباسي جنديرس عفريني بمن براستي اجبركو تشافي خلكيل درباس كرنا اليكاريانا بوي عفرينو جنديرس وكو هركس ضزانه زيان ديت هجمارا وان زيدية قرباني هنا بيوسيان باليكاريان هي اگر تجمر بيج يعني تشجور جوتن قالوا ويكنجي افرين ما اف اجراءات وبدايو ورن وخلاص ببن حتى كون درباس ببن اما کو دزگاه خیرخوازی بارزانی پاشگاز نابین لوی هنده کو مبریار دا یا آلیکاری دیگه هنین بچه ریکه کو بچه شوازه کی بیتن ام سر وی سوزاخونه و هر جه کی بتوی پاریکاری هم بیتن ام دیگه نخواست ما اگر عفرین بی کو خلقی وی بلنگاز و چند سال آواره و در بدری شر و ویرانی هنل بی باجر و بی جیه
و پێتویە ئەم دەستەوی خەلکی بگرین هەر ڕێکێکی ئەم دەبینین و داخل بین هەتا نەوە ئیجراعاتە دیپلۆماسیانە ئەگەر خودی حەز بکە سبە پێشبەچۆنن باشتر دەهەبن و ئەم تەوەقعاتیان سب بێ مشکلە ئەم دەرباز بن. باش يعني چند بارهلگرین آلیکاریانه کو وی در باز ببن هجمارا وان سێزدە تڕێلە ئامادە کردینە بله ناوێ دەرباز بن و دێ بەردەوام بن ئەم هاریکاریانە دێ جارایەکێ بن و تیمێندیە لۆجستیکێ و یەن هاوار هاتنێ و gelek tiştên dî dihebin bes merheleyekê em dêvan alîkariya gehînîn wekû çalakiyek seriye heta xelal em dê pişra çalakiyên dî jî berdewam bin. Yani dezgah xêrxwaziya Barzanî ne tenê bo carekê wêvan alîkariyan bişîne bo Efrîn û Cindirês lê wekû destpêk wê sêzde karwanê werneşandin ji bo Efrîn û Cindirês. Zor spas em spasiya we dikin destê wesax be ji bo mêvanê me Rewac Hacî berpirsê tîma alîkariyê dezgah xêrxwaziya Barzanî bo Tirkiye spas li ser amedebûna te.